Whenever you feel down in your life, you usually drink, smoke, or meeting your girlfriend, right? Myself, honestly, I eat, eat, eating a lot, go home, and sleep. Hello, pelopor jog believing PC na po kini YouTube channel jong tentang idan ni po kendai lat ni bat video kabamentak Shillong bangin lej pam ya paro kini ki street food hang ni mo long bangin ya pet kabang nem la da kambang ngan mai pisa di ba kabang ru ngam dan pisa hera. Before we get started, I would like to talk about Tactile application. It's a predict and win game. The link is right there in the description. Make sure you check it out right now. But before you download these apps, make sure you clear your browser history or search history so that it won't create any issue when you download it. So guys, as I've said, it's a predict and win game. You can easily earn more money from this if your IQ level is high. If you put 10 rupees, you can easily earn 90 rupees. So make sure you check it out right now. The link is right there in the description. Ini kedai bukan banengkong ni. Bikin atli bukan ni layo pemlet pakai cai. Kita lah ibang yang nak baik. Anak dah hendaknya. Tangi yung keleng. Dos mumu. Ya, ibet yang sebenarnya. Oh, mentang iyo cana. Ini ni bu pendet. Cana. Ah, ini apa? Ayo, cana cale. Ana mata apa? Dek kesi bayar. Bang popcorn masalah mah. Panipuri bang. Yan na niya.
lar po bam. Lamla sule ang bam ini. Ada. Semua. Like, subscribe, comment. Last kali nama bam. Kalau kumno ka ba, mara. Kluj pak pasar balik. Entah last kali ni bam. Last how itu dor hai. Lah kan nu pernah berat. Alah penong san na din du pernah. Adi nong amne I met my subscriber. PB boleh beras. Kata snap. Long ba. Mentang dia bam tu leksi mana tu mana. Yo ban pet dia. Pet. Kan no. Ah, dia. Ha. Banga subang free untuk ngaso kumba suk po e ma ban pelaj ni kena jing suk po ngade ban le bam nu jing bam kasi kuai ah Cepat sial aling ah. te kumba ngawang pi banga bam free untuk ngatiang yo ngasuk po e ngaman sehap pene daw do kuai kasi ma ban bam ni kuai kasi ban pene daw yo je. Không phải chỉ vì kinh tế subscriber.